Міжнародный юнацкий турнир по фехтованию памяти оборонцев Брестской крепости прошел в областном центре. Побывали на турниры наши корреспонденты. Такое спаборніцтва Брестская дзіцяча-юнацкая школа Олимпийского резерву номер 3 ладзіць уже 33 раз. Міжнародный турнир праходзіў 3 дні і прадставіў некалькі відаў фехтавання на рапірах, шпагах и шаблях. Акрамя ўсіх абласцей Беларусі, у ліку удзельнікаў спортсмены з Польши, России, Украины и Литвы. У нас соревнования проводятся сначала группы, потом отборочная система и затем олимпийка. И в конце соревнований у нас определяется 4 сильнейших, которые будут разыгрывать медали на этих соревнованиях. Фехтование – это, во-первых, благородный вид спорта. Цари занимались фехтованием. И отличие у каждого спорта свое. Для меня оно самый красивый вид спорта. Юных брастаўчан ад 9 до 12 гадоў, якія маюць жаданне паспрабаваць свае сілы ў гэтым відзе, дзіцяча-юнацкая спартыўная школа Олимпийского резерву номер 3 запрашае на бясплатныя заняткі, якія праходзяць па адрасе Брест, вуліца Дзяржынскага, 25. Міраслава Манькоўская, Тыгран Акапян, абласныя навіны, Брест.